Sunđer Bob, kockarone, Sunđer Bob, kockarone. Zano spet snemamo Kino Trip. Kino Trip edicija 2019. Tam je ekipa. Mačka s 3 nogami. Živijo, jaz sem Ana Marija. Pa za nove imam ful večji appreciation za Queen muska. Kdo si? Jaz sem Lana, stara sem 19 let in poznam ful veliko dinozaurov. Moj najljubši dinozaur je stegozaur. A bi mogla samo odgledati? Ne, ne rabiš. Okay. Sem Kaja in da sem ful zatežena. Jaz sem Tilen, drugače pa zmaji bruhajo ogenj, če obstajajo, to pa ne vem. Sem Puma in rada imam hrte, angliške hrte. Ojla, jaz sem Mika. A lahko en zeleni čaj z režim mlekom? No, jaz sem Erin Pirc. Umrla bi za papige. Ok, alfa samica bo zdaj povedala boljšo šalo. Pride prva podmornica do druge podmornice in reče prva drugi glup, glup, glup. Tadam! Jaz imam eno boljšo. Nik. Mi Bohemian Rhapsody res ni bil všeč film. Jaz sem Eva in sem Cameron Shire. Jaz sem Pika in sinhronizirane risake so live. A to je to. Jaz sem Eva in me ful zanima, kdo hejta Bohemian Rhapsody. To je glitch in the Matrix. Dve ribi vidita tako podmornico in ena reče drugi, lega, ljudje v konzervi. Valmenina in sem zaljubljena. Sem Tibor in meni je bil Bohemian Rhapsody ful všeč. Vreden pogleda. Živijo, jaz sem Srdjan in subscribe to PewDiePie. Kaj je prevozno sredstvo od Kino Tripa letos? Sesavs!